Igitondo ciza nshuti bavandimwe mudukurikije umurongo wacu wa Upana Media TV ibisanzwe. Uyu munsi turi ku itariki 30 z'ukwezi kwa munane 2025. Uyu munsi rero turi mu gitondo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu mujyi wa Goma. Turi mu gitondo mu nce zitandukanye z'igihugu, abantu bose babyutse amahoro. Reka tubagezeho amwe mu makuru ari kuvugwa cyangwa se abyukiye mu karere k'ibiyaga bigari, cyane cyane turibanda mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aho nede guhera turahera amakuru yacu mu mujyi wa Goma. Mu mujyi wa Goma mu rukerera cyangwa se mu ijoro haraye humvikanye amasasu mu gace kitwa Majengo. Havuze amasasu menshi ubwo abasirikare ba M23 birwankanaga cyangwa se baje batabaye abaturage bari batewe cyangwa se bari batatswe n'abazalendo bitwaje ibikoresho bya gisirikare, bashaka kwiba, bashaka no kwica, dore ko ariko kazi basigaranye ubu ngubu niko bashoboye. Ubwo bageragezaga gutabaza abaturage bahise batabarwa koko nkuko babyifuzaga, batabarwa n'abasirikare ba M23 muri uyu mujyi wa Goma, ndetse bivugwa ko bahise babona intervention rapide ya vuba cyane, ndetse abo bari bajura cyangwa se ayo mabandi y'abazalendo n'insore z'amabandi zari ziri gufite intwaro zabashije kuba zafatwamo. Gusa turamenya umubare w'abafashwe, ariko amafoto twagiye tubona hagiye hafatwa umubare w'abantu batari munsi y'10, ndetse bivugwa ko bamwe bashaka kuba banasize n'ubuzima bwo bashaka kwirwanga. Hanyuma rero abaturage b'umujyi wa Goma bakaba batekanye, nubwo ibyo byavuzwe mu by'ukuri ni muri iyo quartier, ariko ahandi ni amahoro n'ubuzima burendereye, nta kibazo, bararyama bagasinzira nta kibazo. Uyu munsi habyutse umuganda ukomeye ubwo abaturage bose mu muhanda bari kugenda bakora amasuku. Abantu bose bari muri activité z'iterambere ry'igihugu cyangwa se z'iterambere z'umujyi wa Goma. Uyu munsi rero muri Goma abaturage bose bameze neza, babyukiye mu muganda nta kibazo. Uretse nyine ako kabazo kari kateje nyine kaba n'imjoro k'abajura bashatse gutera ingo z'abaturage, ariko amakuru dufite nuko nta muturage waba wasize ubuzima. Ubu ibintu byaba bimeze neza. M23 ikaba ikomeje gucunga umutekano w'abaturage kandi mu buryo bushoboka bwose. Amakuru yacu reka tuyahere muri Sud Kivu, kandi twongere tuyakomereze muri Sud Kivu. Aha muri Sud Kivu rero ni muri territoire ya Minembwe ndetse no muri groupement ya Bijombo. Reka duhere hano mu Rurambo tukende dukomeza mu Rurambo. Kuva ejo bundi habera imirwano rero ha mu Rurambo, kubera ko hari hamaze iminsi imirwano, ntabwo abantu bagiye bafatisha amakuru yaho, kuko byaragorana kugira ngo dufatishe amakuru muri kara gace ka Rurambo. Rero mu Rurambo haravugwa ko habayeho imirwano ikomeye cyane, ndetse iyi mirwano ikaba yarasize ikubise ingabo z'abarundi cyane cyane ziganje muri kara gace, ndetse n'ingabo za FARDC n'abazalendo bakaba barakubise mu buryo bukomeye cyane, kuko hano mu Rurambo abaturage ba Rurambo baravuga ko intambara iri kubera iwabo, ngo nabo bayumva ku matelefone cyangwa se ngo bakaza kubibwirwa nyuma ko ngo hari intambara iri kuba, kuko ngo ntago baba babizi bamwe, kubera ko ngo intambara ibera kure y'aho amazu y'abaturage aba, kuko ngo intambara kubera mu misozi iri iyo ngiyo kure. Abazi muri kara gace wenda bashobora kuba babizi, ariko twirwaneho M23 muri kara gace iri gukora akazi kandi mu buryo bushimishije. Bivugwa ko operation zose ziri kubera hariya ari operation zifite imbaraga cyane, kandi biravuga ko udutop cyangwa se ahantu hanini ingabo za FARDC n'ishirahamwe ryabo zose, aho zazagiye zifata udusozi twishira muri Rurambo, zagiye zitwikuramo kuva ku munsi w'ejo, zagiye zitwikuramo kubera gusa igitutu c'imbunda zako zivuga ku rugamba, bagira ubwoba basubira inyuma. Rero akarere ka Rurambo nyine kaba kari umutekano udasanzwe, kubera abagwanyi ba M23 natwigwanaho cyangwa se amadubu n'intare zakomeje kuba ziyobora ku karere, kandi ziri gutanga ikiboko gikomeye muri kara gace. Hanyuma rero reka twerekeze mu gice c'Indondo. Mu gice c'Indondo bimeze gute? Igice c'Indondo ni ibintu bitangaje uko bimeze. Rero mu gice c'Indondo
ahitwa mu Gateja mu birimbi Mikubwe FARDC yari ku Canzovu izaha ni ukuvuga ngo ubu nyine kuva ku munsi w'ejo ahitwa mu Gateja, ku Mutanoga, Rumagaza, ku Winzira, aha hose tuvuze hariho ingabo za Madubu ndetse n'Intare. Ejo bagwaniye ahitwa za Mikingubwe, umuntu wahanyandikiye nuko yabimbwiye sinzi nimba ariko bisomwika ngo ni Mikingubwe na mu birimbi. Aho hose ejo habereye imirwano ikomeye, ni naho ahitwa Mikingubwe FARDC hariho ingabo z'abarundi nyinshi ndetse n'interahamwe. FARDC iza gutanga ramforo ije gutabara aho ni muri gace ka Canzovu, ije gutabara ndetse ije gutabara abagenzi babo bari muri ako gace mvuze hejuru Mikingubwe, ariko bamaze kuhagera barakubiswe kugeza aho babagejeje ahitwa ku Canzovu. Abarundi bari FARDC itabaye bose barakubitwa barashorewe babarenza ahitwa ku Canzovu. Ubu ngubu aho hitwa rero tuvuze hitwa ku Mutanoga, Rumagaza no ku Winzira, aha hose hariho ingabo za M23 ziyobowe n'umusirikare ukomeye cyane cyangwa se umugabo w'ingabo wari uyoboye n'ubundi ingabo muri Bukavu ariwe Colonel Ndabagaza, akaba ariwe uyoboye kino gitero. Bivuze ko uyu mugabo ngo afite force ikomeye ku rwego hari agace abantu bagize ubwoba cyane cyangwa se ndavuga nyine Rwadu yagize ubwoba kuko kugwana hariya byabacanze, kuko ngo babatandukanyije n'abari ni ukuvuga ngo bari Canzovu, Adu yari Canzovu ngo ndavuga FARDC n'indi Adu FARDC yari mu Bijombo, babaciyemo hagati babakase bamwe babaherekeje yakaza Mitamba bazamanuka Uvira, ubwo abandi bacari hariya mu Bijombo n'umuco hagati hariya, ubwo nabo bagiye kumenya uko bari bo bagenze kugira ngo bose babe abatatanye hanyuma babakubitire muri kariya gace. Nubwo tuvuze ahangaha ku Mutanoga ni mu nce za Canzovu, ariko n'ubundi hari ahandi byavuzwe ko muri iki gitondo bavuze ko ngo hari ingabo za M23 zagaragaye ahitwa Mutumungu ni mu nce za Gipupu werekeza iyo za Bijombo. Aha rero Mutumungu ni mu mashambi yo ngiyo rero hanyuma rero ubwo amakuru twabagezagaho nayo rero ndagusaba kubana natwe gusa tutarasoza amakuru yacu. Ubu mu karere habyutse neza mu nce zose zitandukanye, ubwo twakoraga aya makuru ahantu hose hari amahoro, igice cya Rurambo n'amahoro, ku Ndondo n'amahoro. Gusa amakuru ku Ndondo dukunze kuyabona dutinze kubera ko ikibazo cya connection, ariko mu gace ka Mibunda ndetse na Minembwe biravuga ko ari amahoro. Nyuma yaho iri joro baraye batewe n'amadrone akoreshejwe n'ingabo za FARDC. Nagira nkubwire ko aya madrone ava i Burundi akaza kurasaba abanyamurenge batuye mu misozi miremire ya teritwari ya Minembwe no mu Mibunda hose, ku buryo iyo bamaze gutsindwa urugamba rwo hasi bakoresha urugamba rwo hejuru kugira ngo babashe kuba bahasha abaturage cyangwa se barasa abaturage, dore ko abaturage bigwanyeho bakaba bageze ku rwego leta itabatsinda ku ntambara yo hasi. Hanyuma rero ubwo twamenyaga amakuru y'ibitero bya nimugoroba, amakuru dufite hanyuma amakuru turi kumva cyangwa tutaramenya gihamya yayo neza nimba ari ukuri koko, ariko amakuru ari kuvugwa nuko ahitwa Mukoko, ubwo ni mu Minembwe werekeza za Baraka na Fizi. Biravugwa ko hari imbunda ziri kumvikana muri ako gace, gusa ntiturabasha kumenya neza koko nimba ari imirwano cyangwa se niba ari amasasu asanzwe ya FARDC n'abazalendo bakunze kuba barasusa. Gusa amakuru tutaramenya nuko iyi mirwano yaba yatangiye cyangwa se uko byaba byifashe, niba abari intambara yabatangiye. Gusa amakuru abatuye mu Minembwe bari kuvuga nuko ari amasasu bari kumva iyo ngiyo
mu nce za Mukoko ndetse mu bibira by'iyo ngiyo biri kuvugira ni kure y'aho abaturage batuye, gusa turaza kubimenya nituyamenya neza turaza kuyabagezaho nimugoroba. Kuko nta bantu ushobora kuba yahitanye, yagiye irasa mu mihana, ariko abaturage nta bantu bashobora kuba basize ubuzima kuko twabashije kumenya, abantu bose bakaba ari amahoro. Ubu nyine tukaba tubishima n'Imana ko yabarinze, dore ko umwanzi we ataba ariko abyifuza. Gusa ibi bije nyuma y'aho twabonye General Gasita agaragaye mu mujyi wa Bujumbura ndetse ari gukora amanama atandukanye mu mujyi wa Bujumbura. Ibi ngibi bihita bitwemeza neza uburyo iyi operasiyo ziri gutegurwa, kuko abari gutegura hariya ni abasanzwe n'ubundi bakomoka muri kariya gace k'iwabo, ni nabo bari gutegura ibitero by'amadrone kugira ngo bamareho imbaraga twirwaneho. Ariko ibi byose by'amadrone na hehe byatangiye kera bakiriza Rucuru, ariko nta mvura idahita naho byarahagaze ntibikibaho. Ndabizi neza ko no mu Minembwe ibi bizaba amateka, tugatangaza intsinzi y'amahoro, amahoro agasaga mu karere. Nshuti muvandimwe udukurikiye ku murongo wacu wa Upana Media, turagusaba kudakura urushinge rwawe ku murongo wacu wa Upana Media, aho twugeza amakuru atandukanye kandi amakuru yizewe. Mukomeze mubane natwe, mugire n'umunsi mwiza.